Banyarwandakazi inshuti namwe bakunze ibiganiro by'impinduramatwara mbanje kubasuhuza ngira nti Imana ni nyambere muri byose. Ni mucyo duhaguruke dushima Imana rurema kubwo kumva amasengesho imfubyi abapfakazi n'impunzi z'Abanyarwanda basenze basabira leta ya Kigali ko yarugozwa amaraso y'inzirakarengane akomeje kumenekera ubusa mu karere. Nyuma ya Canada n'Ubudage, nyakubahwa Revera Christine Koremani umuyobozi mukuru wa MRD nawe yunzemo agira ati ibihano ku Rwanda nibirushaho gukazwa. Ngiye ibaruwa yashyize ahagaragara yandikira nyakubahwa perezida wa Amerika Donald Trump. Washington DC kuwa 3 Werurwe 2025 atangira agira ati kuri nyakubahwa Donald Trump, White House 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington DC 20500. Impamvu gusabikazwa ry'ibihano kuri leta y'u Rwanda kugira ngo amahoro ahinde mu karere. Nyakubahwa bwana Perezida, Muvoma Iharanira Repubulika na Demokarasi MRD izinduwe no kubashimira mwebwe leta muyoboye n'abaturage b'igihugu cyanyu bose kubera imihigo mwiyemeje yo kurengera ubutabera n'ubusugire mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Icyemezo muherutse gufata cyo gufatira ibihano umwe mu byegera bya Paul Kagame twacyakiriye nk'intambwe ifatika yo kurandura umuco wo kudahana n'iyogozwa ry'akarere rikorwa n'agatsiko kitariye u Rwanda imyaka isaga 30. Kagame n'agatsiko ke karangwa no kuyogoza akarere nta kuryozwa ibikorwa nk'ibyo by'ubwicanyi, ubugome ndetse n'ubusahuzi, aho umuco wo kudahana wari umaze kuba karande ku bayobozi ba leta y'u Rwanda. MRD nka Muvoma irangwa n'amatwara ya Repubulika na Demokarasi ihuje Abanyarwanda bose hatarebwa ubwoko, Abatwa, Abatutsi n'Abahutu. Icyo twimirije imbere ni u Rwanda rwiyunze, igihugu kigendera ku mategeko kigasigasira ubutabera n'amahoro. Tuzi neza kandi tuzirikana ko ubusugire n'umudendezo mu karere k'ibiyaga bigari bidashobora kugerwaho hatabaye impinduka mu Rwanda ngo maze politike y'urugomo no kuyogoza ibihugu iranga ingoma ya Paul Kagame iranduke burundu. Gusa ibihano byatanzwe kugeza ubu nubwo bifite akamaro by'ubwabyo ntibyahagarika ibikorwa by'urugomo no guhungabanya akarere bya leta ya Kigali. Niyo mpamvu dusaba dukomeje amahanga yose gukurikiza urugero rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igafatira leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bayo ibihano byizwe neza kandi bikakaye. Turishimira kandi byimazeyo itorwa rihuriyeho na bose ry'icyemezo 2773 cy'inama ishinzwe amahoro n'umutekano ku isi kwa 21 Gashyantare 2025. Iki cyemezo kikaba gihamya leta ya Kigali icyaha cyo kuvogera no kuyogoza Repubulika Demokaratike ya Kongo. Iki cyemezo ni ingirakamaro kuko kinategeka ko ingabo z'u Rwanda zihita ziva ku butaka bwa Kongo nta yandi mananiza, naho ingabo z'umutwe w'iterabwoba M23 zigafasha intwaro hasi kandi zikarekura uduce twose zigaruriye. Iki cyemezo cy'inama ishinzwe amahoro n'umutekano ku isi kiramaganira kure kandi ishingwa ry'inzego z'ubuyobozi z'imbangikane muri Kongo, kigahamagarira impande zose kugaruka mu nzira y'ibiganiro bishimangira ibyabereye i Rwanda n'i Nairobi hagamijwe kwirinda ko intambara ya Kongo yasatira akarere kose. Nukubera izi mpamvu dusanga mu rwego rwo kwimakaza amahoro arambye no guhagarika burundu iyi ngeso yo kwatsa imiriro yo kuyogoza akarere hakwiye gufatwa ibihano bikurikira. Icyambere, guhagarika u Rwanda uruhushya rwo kugura no gucuruza intwaro z'ubwoko ubwo ari bwo bwose hagamijwe kugabanya ingufu za gisirikare z'agatsiko kitariye u Rwanda. Icya kabiri, gushyiraho impapuro mpuzamahanga zifatisha abayobozi bakuru baba abasivile cyangwa abasirikare bagize uruhare mu byaha by'intambara n'ibyaha ruvumwa byibasiye inyokomuntu muri Kongo. Icya gatatu, gufatira imitungo itimukanwa n'imari mu mabanki ya Paul Kagame n'ibyegera bye hamwe n'imitungo y'ibigo bikorana n'agatsiko cyane cyane Christo Venture ihora ishora imari mu mishinga mibisha ya Paul Kagame. Icya kane, guhagarika viza za Paul Kagame aho mu muryango we n'ibyegera bye hagamijwe kubabuza kwidegembya ku isi yose bogeza kandi bakora amabi yabo. Icya gatanu,
guhagarikira burundu RDF n'ingabo bwite za Paul Kagame ubuzare n'uburenganzira bwo koherezwa mu butumwa bw'amahoro ku isi kubera uruhare rudashidikanywaho zihora zigira mu ntambara ziyogoza akarere. Icya gatanu, guhagarika burundu icuruzwa mu mahanga ry'amabuye y'agaciro asahurwa muri Kongo akajyanwa ku masoko mpuzamahanga anyujijwe mu Rwanda. Icya gatandatu, guca umubano n'ubutwererane n'igihugu cy'u Rwanda kugeza igihe hazagarukira mu Rwanda ubutegetsi na leta byubahiriza amahame ya demokarasi. Icya karindwi, kuryozwa amabi yose ibigo n'amasosiyete bikorana n'agatsiko ka Paul Kagame byagize uruhare mu gusahura no kuyogoza Kongo. Turahamagarira leta zose, imiryango mpuzamahanga n'abateramahoro batuye isi yose gufatira ibyemezo bikomeye leta ya Kigali. Turasanga ibyemezo n'ibikorwa bihuriweho na bose aribyo bishobora guhagarika umuco wo kudahana bigahosha ubugiranabi bwa leta ya Kigali. Nyakubahwa Bwana Perezida, twongeye kubashimira igitsure mukomeje kugaragaza ngo mugarure ubutabera, amahoro n'ubusugire bw'ibihugu byigenga kuri iyi si yose. Twiteguye byimazeyo gufatikanya n'abarebwa n'iyi ntambara bose, kimwe n'abari bo bose baharanira ahazaza huje demokarasi n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Itangazo ryanditswe kandi kizweho umukono na Nyakubahwa Rev Christine Coleman, umuyobozi wa MRD Washington DC.